Migalo cia mwanya murori wa Muthingi TV o hario gikorwo giturorera ngai kunyita ugeni methanito ya mohoro umuthi ari ni tariki 6 mweri-ini wa 10 na ni maingi tugikuhaririirie no ni ndirakwamukira Muchwe no itanambiriria ngwira tukorwo tukiamukira mamwe ma maria tukuhaririirie. Mwena maria tukuhaririirie ni andu eri kuragwo na njira ya kuhurwo rithathi gicigino gia Chepirich cigirira-ini cia iria ria Takwel ni itoiririkana kuma kaunti-ini nini ya Turkana ya Mohoro. Hata sasa mwenye alikufa jana sijasika. Tunaishi kama refugee katika nchi yao, katika area yao. Tunataka hii serikali tuambie tutaenda wapi, kwa sababu mali imefika ni mwisho. Andu watatu gukua gukwa ngimugwanja magitigwo na nguraro njuru thutha wa tharikira irerekana gutafanio ni aici a mahiu na thutha mutheri marethera na mahiu 300 gicigo-ini kia Nolkera kaunti-ini ya Samburu. Muthuri umwe akimenyekana ta Katana Kenga no rorahonia nguraro atigitwo getha kihoto thutha wa gutharikirwo ni family yake makimukuruhania na njama ya gutafania urogi. Na gumenyithie ati tukona tukiambiriria na ndeto imwe ya mwanya muno igimainie na andu eri gukuna ni ati andu eri ni moragitwo na njira ya kuhurwo rithathi guku nao angi atatu magikio ngono magikwirwo gukorwo ni aici a wici wa mahiu kaunti-ini ya Turkana itura-ini ria Chepirich na keshifu wa itura riri agikira ndeto na mukonde anaugite ati niataririe uria ngari muthemba wa Isuzu irakorirwo igitharikirwo ni ekinae aya na magakorwo makiguraria andu no mbere ndani marakorirwo magethana nao marakorwo makihitana nao na maracoka gukorwo magikio ngono. Reke tukorwo tukiamukira riboti ino. Na tukitigana na riboti yo ya kiha tugukorwo tukirongoria riboti ingi ya kiha kuma kaunti-ini ya Samburu na ni ati ituria kiha nirigomeire aikari kaunti-ini ya Samburu gicigo kia ubunge kia Nolkol kuria andu mugwanja makorirwo makigurario thutha wa tharikira ira irakorirwo igitafanio ni aici a mahiu kuma kaunti-ini ino. Sabina uria ni muikari wa itura riri ni ikitie ritana ni ikirie mutongoria wa bururi ritana Daktari William Ruto akimuhoya makorwo makigacirithia ugitiri thiini wa kaunti ino ni amu ciiko cia uhaguku ugitiri ni ikoretwo ikiongerereka na njira nene na kwagagia aikari a itura riri na kumagithia thayu ona makiria makimacokia na thutha hari uhuri wa biashara wao. Reke tukorwo tukiamukira riboti ino na njira ndikadikeru. Hii watu ya kutoka Baringo poteza watoto wengi kabisa, watu 3 walikufa, watu 7 wako na jeraha, ng'ombe 300 walienda hapa Nolkera. Tuko na ushungu kabisa. Na tunaona ya kwamba hii serikali iko hapa hakuna maana kabisa, sababu watu tuliulu 2 kilometers kutoka pale wanaishi hii serikali kambi ya jeshi, na hatujaiona mtu yeyote kutoka ya hii jeshi alikuja kutokoa. Kilio yenye niko naye, niko na kilio kubwa sana kama msasi. Mtoto mwenye ni yangu. Hata sitamsika sasa. Sina ng'ombe na sina watoto. Hata bwana sina. Bwana jirani yetu. Niuliza, kwani mimi sio Mkenya? Yeye waliletwa wakuja yetu na pokot. Sasa mimi najiuliza, mbona hao watu walikuja tu wakachukua ng'ombe? Hata ndege tuliona jana. Mbona hakuna mtu mwenye alifuata kuhisia hiyo ndege ilikuwa ya wapi? Kweli ile vile tunaona kama jamii ya Lolmoro, kama jamii ya Wasamburu, tunaona shida kubwa sana na tunasikia uchungu kubwa sana. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu, kuanzia mheshimiwa Ruto, President of Republic of Kenya,
atuondolee watu, ametutanisha amani katika kaunti hii. Na tukitigana na ripoti yake hakuma kuria Samburu County riu reke tutonya kaunti-ini ya Kiambu na ati aikari kuma itura-ini ria Gicugu guku ni kaunti-ini ya Kiambu ni macokaniriire na gutharikira micii 5 iria kuratuika ituikite imamo cia kwenderia njoi cia ibango iria ikoretwo ikinyarira anake na kumathukangia kumana na kaunti-ini ino. Magutongoretio ni Francis Mutegi kuria makorirwo makiuga ciigana ni ciigana ni magwetha njira ciothe cia kuhurana na kuhukia njoi cia ibango, makiuga ni ikoretwo ikimaninira mbeu njithi kuma gicigo-ini giki na njira nene. Reke tukorwo tukiamukira riboti ino na njira ndaya. Aikari a itura ria Kiambu kanini na kanene umuthi ni meyumiritie na kuhithukira micii 5 ira kurerikana ikoretwo ituikite imamo cia kwendia njohi cia ibango, bangi na dawa cia kurebia. Moigite thuguri ino ya njohi cia ibango ni cungiriirie uhauku wa ugitiri kuria maraikara guoya na wagagu micii-ini yao, ni amu ekinaĩ acio maratharikira mathaa-ini ma utuku na kuiya indo ciao hamwe na mahiu. Na tururunganite aba ta yuthi, atumia na athuri ni gukorwo twina ruo rwingi muno, ni gukorwo tutiraraga ni undu wa wendia wa changa iria koragwo aba na bangi, na changa iyo ironeka iringagwa kuma muringo wa itura ritagwa Kathita ri aba Kianda ikaindwa guku, nao endia changa iyo mokaga kunywa itura ritu magituiaga. Koguo ni turaboya thirikari iria ingikorwo ibakubi itutethererie tukore ni twanina njobi ino, tondu ona anake aitu guti mwanake ungi mwita kibarua gwakuaga kurutira tondu marokaga makathie njobi-ini. Ngirethia nguku kana ume otige nguku gwaku nja kana mburi iritindaga muthenya ikiguimana nacio ona utuku tutikomaga. Ni turoria twita andu aetura riri na tondu anake aitu ni oreru njobi rino itura riri no twende ona ithu atumia anake aitu macoke micii. Ni mwetikira? Atumia ni mwetikira thuri macoke? Ni kuma na gicanjama umwe wa micii ino thutha wa aikari nyina wa amwe a aria mararuga njohi ici, undu uria naguo ucungiriirie mutumia ucio gwithara kumana na marakara ma aikari aria mehitete kung'ethanira na biashara ino. Hindi ya murirungano na mungururi uyu ona kuri uguo gutire mundu ona umwe wikirio ngono, ni amu ni megwitharite gatene mbere ya aikari kuhithukira micii yao. 10 tumuonaga makingira makauma magithekaga ndimenya makwa mekitwo te mathi kuu no tubwe thirikari matuteithie tondu ni turateseka thiini wetura riri. Changa ingira guku na andu makumetore twa Kathita na tarunyo mundu tomebe warning mundu ria kugeria kunyita mundu na changa retete ge kuthamithia gwake ni andu ma kaunti ya Embu itorire toritora ria Kathita. Kwa no tubwe thirikari kwa thirikari ina binyero ngibotekeka itugitira andu metora riri ya Rupingazi Njokeine ward Gicugu tondu tuna thina mwingi muno mundu angirithia nyanguku ciothe irakua ciothe. Andu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Wambui wa Wanjiku. Na tugitigana na riboti ya njoi cia ibango kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga, tugukorwo tukihugira kaunti ya Embu na ni ati andu aria mari mawathe kuma kaunti-ini ya Embu ni matetete ni kuga ni maratirikwo ni thirikari ya kaunti ino, guku akiuga ati namba nene ya andu aria mari mawathe kuringana na census iria ikorwo igikika yonanirie ati andu aingi makoragwo makiuma kaunti-ini ino matetete ni gukorwo magitigwo nja ni hari ukinyaniria wa tabarira iria irakorwo ikihutia muingi na njira imwe kana iria ingi. Magitongorio ni muikariri giti wa gikundi giki Nyaga ni maugite ati ni magutigirira ati ni magutigirira ni makinyia mateta mao kuri thirikari na kana kuri honge iria ciagiriirwo kuoya wigirирiki wao na nigetha gutigirira ati ni makorwo makiona ihoto ciao. Reke tukorwo tukiamukira riboti ino na njira ndikadikiru. Our main concern as persons with disabilities is poor representation of persons with disabilities in development of committees at county and sub-county levels. Generally, the scorecard of disability inclusion in this county is quite wanting, bearing in mind that Embu County has the highest number of disabled persons according to the last census. The role of sub-county and ward administrators is very crucial to inclusion of
PWDs. According to the County Government Act, Section 50G and Section 51G, sub-county administrators and ward administrators are responsible for, and I quote, coordination and facilitation of citizen participation in development policies and plans and delivery of services. End of quote. Additionally, as the head of county government at sub-county level, the administrators are expected to include persons with disabilities in non-development activities. However, this is not the case in Embu County. In these consultative forums that we have been having, it has emerged out that there is a challenge in conducting inclusive public participation meetings and establishing disability inclusive ward-level development committees, which are the most effective tools through which we can accelerate inclusion in this county. As a result, the needs of and service delivery to disabled persons in this county have not been met as envisioned by the Disability Act of 2003 and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We would like to have an inclusive county whose services are accessible to all citizens, including those with disabilities. The first step is to rethink how we organize public participation meetings in line with the expectation of County Government Act. We propose that all sub-county and ward level meetings should be organized and chaired by respective ward administrators. This would allow leaders of organizations of persons with disabilities to demand accountability and inclusion from the administrators. I wish to point out that as a Contipec, we have seen and appreciate steps Her Excellency Governor Barire is taking towards inclusion. Na tukitigana na riboti iyo reke tukorwo tukirongoreria riboti ingi kuma mwena-ini wa bururi uyu na ni ati wathani wa matura gicigo-ini kia ubunge kia Bahati magitongorio ni munini wa county commissioner kuma gicigo giki ni Linus Rotok ni makorirwo makihofaniria gibanda kimwe kuria marekuira gikoretwo gitwikire gicukiro kia dawa cia kurevia oro hamwe na njoi cia ibango. Mire Wambui na uria ni mwene gibanda giki ni ataririe ati gibanda giake gitirari na kindu kuona ni hindi arakoretwo agiaka weru. Reke tukorwo tukiamukira riboti ino na njira ndikadikeru. Utongoria wa matura gicigo-ini kia Bahati ni uhofaniirie gibanda kimwe mwena wa mchanganyiko na gukimomora kigikwirwo gukorwo gikienderio njohi cia ibango. Kuringana na mwene gibanda kiu Mire Wambui augite ati akoretwo amomoreirwo gibanda kiu maita matatu no rita riri aragiakite weru niguo kwambiriria biashara ingi. Nilikuwa nimeweka kilabu akachomaga nikawachanaga naye. Ninaomba nipewe barua kwingine. Sasa wanakata na mbio lazima nipewe barua ajili ya kuna sheria yote. Kuna wenye wanakubalisha wauze pombe mbonoko kwenye wanaokota pesa. Ndeto ino ni nyititwo baru ni muingi itura-ini riu makiuga ati Wambui arakite gibanda kiu niguo ambiririe biashara ingi kuona ati ni acenjetie hari biashara ya wendia wa njohi cia ibango na uguo ti kihoto kumomorerwo gibanda kiu. Huyu Wambui yenyewe alikuwa muuzaji pombe na alikuwa brewery, lakini alirudi akawacha. Sasa tunauliza serikali hii ya Ruto, Gachagua na Ruto, si mtusaidie. Ni Jambi na ninauliza kama club tu ni moja inaweza haribiwa, vilabu huku ni nyingi. Huyu mama aliwacha pombe, alikuja akachomewa mara mbili na akawacha pombe. Wakati aliacha pombe akajenga hapa tena aweke kazi nyingine si ya pombe. Makiria aikari acio maugite ati njohi cia ibango no cirendio nginyagia irabu-ini ingi na uguo maabitha acio matibatie guthutukania Wambui na makiria makiongerera ati dawa cia kurevia no cirendio no indi maabitha aya makamukira mahaki. Hiyo si haki, hiyo si haki. Pombe ziko, ukianzia hapa uende hizo barabara yote hivyo utakuta mahali wanauza pombe hizo, pombe bonoko kwenye wanaokota pesa. Vilabu zote zibomolewe na zimalizwe, lakini si mtu mmoja aonewe. Tunauliza ana right ya kuweka kazi nyingine. Andu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Wanjohi. Na ni mwihoko witu ati dawa cia kurevia oro hamwe na njoi cia ibango
nĩ gũkorwo ikĩhukio gũkũ bũrũri-inĩ. Riboti ĩyo nĩ kwamba gũtũtwara break, no ndũgathiĩ haraya ndũgetikĩre gũthiũra mũtambo nĩ amu nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ. Ngatho cia maĩ. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro, ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Asa. Ndaga asa. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okagotuko biu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Gividi ne murimi muramati na nie Njoroge na hindi ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no urimi na taririkana turagubundithia urimi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana urimi. Hindi ciothe ungikenda kuruta urimi kana kuruta wira wa urimi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia urimi tiga Njoroge. Na umuthe ndirakwira umuthe ni hindi iria uguthomera na kumikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV. Withomere, wionere na uhige na urimi. Ririkana gibindi niki murimi muramati. Na tukitigana na riboti iyo riu kwamukire twakeko tukikunda tumaĩ na riu tuko tukirongoreria riboti ciĩgiĩ meharĩrĩria ma igeranio na tukwambĩrĩria na kaunti ya Pokot. Commissioner wa kaunti ya Pokot ya ithũĩro nĩ eranĩire nĩ egũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri makĩria icigo-inĩ citiganĩte rĩrĩ igeranio cia gĩbũrũri irĩgĩrĩirwo gũkorwo ikĩambĩrĩria mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩũkĩte. Maya mokĩte o rĩrĩ gũkoretwo na hahũ kuma icigo citiganĩte na tharĩkĩra citiganĩte makĩria iria yatatiga andũ magĩte mĩoyo yao. No commissioner augĩte atĩ nĩ mandĩkĩte arangĩri aingĩ a gũtigĩrĩra atĩ kĩgeranio gĩkĩ na arutwo nĩ makorwo makĩrangĩrwo magĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria ona magĩka igeranio ciao. Reke tukorwo tukĩamũkĩra riboti ĩno na njĩra ndikandĩkĩru. We are fully prepared to manage the examinations. We do not anticipate any serious challenges. We have got adequate security personnel who have been deployed
by the county police commander in all these examination centers. We have sourced for adequate transport, and we are happy. I'm happy to note that the county government has come in to supplement what we have as national government, and we are also going to use a number of school buses to assist in transportation of both personnel and examination materials from the various containers to the examination centers. There has been fear that probably certain schools may not have examinations being undertaken in their respective centers. I want to say that we have made adequate security arrangements to ensure that all the schools will undertake examination in their respective centers. Adequate security arrangement has been made, and we have got formed up units in those far-flung areas, particularly those areas bordering Turkana and Elgeyo Marakwet. That is anti-stock theft unit, the GSU, and who are going to supplement or complement the securities officers who have been deployed to school by undertaking daily patrols in those particular areas to ensure that we do not have interruption during the examinations. So in general, I want to say that as a county, we are adequately prepared, and we want to really ask everybody concerned to be cooperative. We want to ask the center managers, those are the head teachers and the principals, to be to hold a high integrity during the examinations, so that we don't have cases of cheating. But I want to also assure you that we are approaching these examinations as government approach, and we will have officers, starting with myself and the sub-county deputy county commissioners. Na tukiuma kaunti-ini ya Nyamira, na tukiuma kaunti-ini ya Pokot, reke tuhugukire kaunti-ini ya Nyamira, na ni ati arutwo aria merigirwo guikarira kigeranio gĩa gĩbũrũri kuma ikiro ciothe ni magunikite na indo cia kumateithĩrĩria hari gwika igeranio icio ciao. Speaker wa bunge ya Nyamira niwe Enoch Okero ni akoretwo akiruta mukana mururu kuri wothe ukugeria gutabania jama ya kuya igeranio ici, akiuga ati watho muhiu ni ugukorwo ugithamaka iguru riao. Reke tukorwo tukamukira ripoti ino na njira ndikandike. Nyamira hakuna wizi wa mtihani. It's only hard work na kuweka Mungu mbele atuongoze. Sasa na wanafunzi, nataka niwaombe, makosa utafanya baada ya kusoma kwa miaka 8, miaka 6 shule ni kuenda kuibia mtihani. Upate etiaja ni kana kama Kenya kidogo ya kufanya reference na mtihani. Utakuwa umeharibu mtihani wako, na mahali utakuwa ukipita kila mtu atakuona wewe ni kama mwizi. So sitaki kuna sura nzuri, sitaki muende kuibia, muharibu jina ya shule na jina yenu nyinyi wenyewe na maisha yenu. Ile kazi mzuri walimu wamefanya, na najua Nyamira yetu watoto upita. In the last exam yenye ilipita ya mwaka jana, tuliona Nyamira was ranked the best. Shule yetu iliyotangulia katika ile mitihani yetu ilitoka hapa Nyamira. Among the very many other schools that were performing, Nyamira did the very best. But nataka kuhakikishia wale candidates kwamba kaunti yetu ya Nyamira iko na mpango mzuri sana. Na ule mpango ni wa kupeana full scholarship kwa wale watoto ambao watapita na ambao wanatoka kwa familia zenye hazijiwezi. Kwa mwaka jana kaunti yetu ilipeana zaidi ya watoto 250 scholarship across the county. Tuko na ward 20 na kila ward ilipata at least watoto 10 ambao walinufaika na huu mpango wa county government yetu ya Nyamira. Na leo nimekuja hapa kuwatakia mema, na najua mtaenda kupita. Na mkipita wale watahitimu, unastahili tu kupata alama 350. Hivyo tu, kazi nyingine huachie county government yetu ya Nyamira. And the county government
is projecting in the next 4-5 years, we'll be having more than 1,000 students from Nyamira County who will be under this program, which is fully funded. Ndio tusaidie wale watoto wetu wa kijiji. Leo hii tunaenda kutainiwa ule mtihani wa kitaifa ambao utakuwa kwa watoto wote nchi yetu ya Kenya. Kuwatakia mema na kila laheri, na tukimuomba Mwenyezi Mungu aweze kuwapea neema zake, awajalie, awapea afya nzuri, na kwa yote akaweze kuwatangulia katika ule mtihani mtakaoenda kufanya ili mpate alama nzuri. Na nĩ atĩ mĩhang'o ya gũteithania cira wa wĩici wa ciana thibitarĩ-inĩ wa Kayole level 5 nĩ ũringĩte ihiga, na ũũ nĩ thutha wa aciari erĩ arĩa marerĩkana nĩo a ciana igĩrĩ cia mahatha gũkorwo makĩrega kũnengerana riboti cia DNA kũrĩ honge cia ũthuthuria kana kũrĩ rũhonge rwa ũgacerũ, ona thengia ya mawakiri kana arĩa maramarũgamĩrĩra thĩinĩ wa cira ũyũ gũkorwo makĩmatha makorwo makĩnengerana riboti ici. Ũndũ ũyũ ũcũngĩrĩirie mĩhang'o ya gwetha kana ciana ici nĩ ciairwo kũringa ihiga thĩinĩ wa thibitarĩ wa Kayole level 5. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno. Kwa majina naitwa Lucas Ongaya. Mimi ni OCPD wa area hii. Leo kufuatana na jambo ambalo lilitendeka hapa, ambapo kuko na mama alilalamika. Tulianza uchunguzi tukiwa na maofisa wa DCI. Leo tulirudi tena na madaktari ambao naona karibu na mimi ili waweze kufanya DNA sampling, wachukue zile samples waende wakague ili tupate suluhisho katika kitendo ambacho kimeripotiwa hapa. Sasa tutachukua sample ya ule mtoto ambaye ameaga na tulinganishe na sample ya mama, tuweze kuhakikisha kama huyu mtoto ni wa huyu mama ama si wake. Tuliangalia tukakasirika sana, hiyo hospitali imekaa na hiyo wizi ya watoto, na tumekuja hapa tukapatana na dio akaanza kutudanganya ati tukupari huyu mtoto afanywe DNA, na walituma madaktari wao wachukue damu kutoka kwa huyu msichana. Sisi tukakataa kwa sababu tulikuwa na lawyer wetu ambaye sasa yako njiani, na bado tulikuwa na daktari wetu ambaye anafaa kuje. Tuko na hakika huyu mtoto hajakufa, ni mtoto ni kuuzwa, aliuzwa. Na tukitigana na icio ciĩgiĩ wĩici wa ciana thĩinĩ wa thibitarĩ wa Kayole level 5, reke tũkorwo tũkĩrongoria riboti ĩngĩ ya kĩhana. Nĩ atĩ mũthuri ũmwe na ũrĩa ũmenyekanĩte ta Ketana Kenga atigĩtwo akĩhonia nguraro thutha wake gũtharĩkĩrwo nĩ andũ matoĩkaine makĩmũkuruhania na ciĩko cia gũtabania ũrogi kũrĩ mwana wake. Ketana arakorirwo agĩtemangwo moko, magũrũ ũndũ ũmwe na ciĩga ciake cia thiri, ũndũ ũrĩa ũramũcũngĩrĩirie orĩre nyũmba-inĩ ya Mekatiriri Rescue Center kũrĩa agũkorwo akĩamũkĩra ũrigitani o ũndũ ũmwe na gwetha kĩhoto gĩake, kuona we nĩakorirwo akiuga ndarĩ akorwo agĩtabania ciĩko cia ũrogi kũrĩ mũndũ oro wothe. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno yake. Kwa ndani ya nyumbani mwangu, na siku yenyewe ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 4. Sasa ndio ikatokea hiyo kitu. Sasa mimi nikawa sina fahamu tena, hata niliamuka
nimefika kwa hospitali. Haya, na mimi bado sijarudi huko nyumbani, hata nimerudi leo. Baada nimetokea, nimeshtuka, manake nilikuwa na sokota usiku. Unasuka usiku? Nilikuwa karibu kama saa 9 usiku. Sasa wakati wanasokota ule usiku, nikashtuka tu tayari mlango ushafunguliwa na panga zinarushwa. Nimegutuka, nimepona, nimefika hospitalini. Na huna bibi? Niko naye. Wakati ukikatwa alikuwa yuko wapi? Alikuwa yuko hapo. Nikamuita, kamwambia bibi nakatwa panga. Akasema mimi siwezi kusimama kwa sababu ya mkakati. Haya basi, na mimi nikawa sasa nimezimia sasa. Na hakupiga nduru bibi yako? Alipiga, lakini huko kwingine huko sijui ilikuwaje, lakini kupiga alipiga. Mimi kusema kweli, vile kuona watu, sikuona watu, nimeona yule mkataji tayari, lakini wao watu ambao wamekuja wakanisaidia kupiga nduru sikuwaona. Nasikia tu watu wanapiga makelele, nyumbani mmejaa watu, lakini sijuani wakina nani. Nimebaki kwa sababu ya nilikuwa napata madawa. Endelea sasa, yule bibi dakika ya mwisho akanikimbia, hata nikawa mimi baki mimi na madaktari peke yake. Si wazee hati kwao wamefukuzwa. Ni vile tu kule kwao kuna hali ngumu ya kuwa wanatuhumiwa ni wachawi, hawatakikani. Na riboti iyo niyo kwa gututirihira mohoro maitu ithaini riri Nyitanira na ithuĩ wona cihanda thaa ĩmwe ya hwainĩ nigetha ukorwo kiamukira mohoro maya na njira ndikadikĩru. Niĩ ngũgũtigana ciugo cia mwandĩki ũmwe wa mabuku akorirwo akiuga atĩ thayũ wa ma nduonekanaga nĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ na nguruhanio, wonekanaga nĩ gũkorwo atĩ nĩ twahota gũtuithania nguruhano ici na njĩra ya ũigĩrĩrĩki ona na njĩra ya thayũ. Icio nĩ ciugo cia mwandĩki ũmwe, no niĩ rĩakwa nĩ Maina wa Muchwe nĩ ndakorwo gĩgũkũnjũra gĩkũnjũro gĩkĩ niĩ gũkũrithĩria mĩaraho mĩega, nake Ngai wa muoyo arakũrathima na agũtungie mũnyaka wa Jerusalemu. Niĩ nĩ twĩrĩgano.